بله تماشوان انهجا گلک پرزگریکن بویرنگی آنها در کتیه هوله هم جی دبارا جیان آکو شینین هریم نکارن پیدا بکن. سدم نویجی هم بهابونا سوتمنیه هم جی گمرکا آکو لسر درگهن سونیروی ایهاتیه فرس کرن. اویا کشتیه کو کلو پلین جیانیه کو لبازاران و لمارکتان تین فروتن به بوهای کی زیده بین فروتن. خلکن هریم جی جبروان خالان بگازنجن. لآلیه کی دنجی پفگوهرتنا پری نو به پرین کون. آنجی ببورم پرین کون به پرین نو یکو حکومت آدم کی درخستیه. افشی دهیله کو پرزگری که کدن لجم شینیان چه ببه. نها وقت نوچه مدر باس بول باجار کوبانه لپارزگاه حسکه جی حیاسی تیرمه دم هاتیه دیار کرن جبوکو پرین کون این بره ورنگوهرتن به پرین نو. نها وینوچگان ما آراز جمعه جباجار قامشلو دناوا بازار دا ویل تفلی مببه تفلی بلتانا مببه داکو امبیجن روشا جیانی خلکن کلوی داره درباره وام جاره ده چه گازنجان دکن و چه دبیجن و به مرب حرف بکه دما تباش با آراز تو جین حال بازار باجار قامشلویه به تایبت چی جهه پفگوهرتنا پریان کو دوی دما داوی ده پر اف مجار در کتیه هوله گلو آگاهی داوی درباره وام جاره ده هم بلندبونا بوهاین کلو پلنجیانی هم پفگوهرتنا پریان چه آگاهی الجمت هنه تکار به مرب حرف بکه بله زوزان دما تجی خوش باش خو یعنی افدمه که راستی جالیه دبارا جیان ده به تایبت مجارن آبوری لروجاوای کردستان یعنی افدمه که پشتی مجارن آلیه گمرکان ده بهابونا دلار به تایبت یعنی نها دناور راست بازار قامشلو دمه دلار دنابرا 13,700 چارده یعنی افجی بهابونه که باندوره لکلو پلان لموادان دکن لحر تشتی دهندره بازار سوکه ده لدهندره باجار ده دکه دالیه که دنده جی مجارن بهابونه هر دو ماده سوتمنیه این گرینگ وکه مازوت و بنزین او جی باندوره که لجیانا گل روجاوای کردستان کرن ده انجام ده اف بهابون حمو درکت جبر حمو تشتی گو روجاوای کردستان ده به اف حرسی خالین گو اشکره کرن افجی یعنی امبیجن گرینگیاوی هیچ برگو باندور کر مسئله گمرکه و مسئله دلار و مسئله بهابونا ماده سوتمنیه یعنی اویاد هلگو زهابونه که د بازار سوکن ده نه هاجی از شخوا دناو راستا بازار سوکی اب تایبت البازار قامشلو گریدای روجاوای کردستان لوی در زهابونه که هیچ بر بهابونه یعنی مجار آبوری روجاوای کردستان دیگه لک بیواجویان در باس بو مسئله ایریشان مسئله شر مسئله دور پیچه ده یعنی هر داویجی مجار انتگراسیون بتایبت دما کو حکومت شامی یادم کی ایدی دناوا نقاش انتگراسیون ده باوای کی دی بریار درکت گرک همو بریارن جالی حکومت شامی یادم کی ده درکه گرک ده همو سوریه ده پیک وره دناو ده جی روجاوای کردستان جبر وی کی سدمن بوهابونا امبیجن ادالی گمرک ده پشتی مجار انتگراسیون درکت امبیجن مسئله ماده مازوت و بنزین جبر گریداناوی به حکومت شامی یادم کیجی اوجی بوهابونه که چکر دهندره بازار سوکه ده انجام ده درکت مجاره هری داویجی درکت زوزان راستی مجاره گوهرینا پریان بیه امبیجن کون ینگو گریدای رژیم بعث و نها یا گو پرین گریدای حکومت آشامی یادم کی پشتی گو رنگ وی یان امبیجن جورین وی داکت بازار سوکه ده لی حتان ها ام بحث روجاوای کردستان بکن او هجمارا زیده جوا پرین نو دناوا روجاوای کردستان تنه یعنی رو تایبت البازار کوبانی پرزگری که پرمزن در کتبو دما گو پرین نو تنه یعنی امبیجن او گو و گوهرین چه ببه تنه بو ناوند وال وی در تنه بون و او امبیجن جهن گو گتهر وی داره کلو پلان بکریان تشنا بکره لوی داره پرین کون ندگرتن اویا هشت گویرو لباجار کوبانی پرزگریک درکوه عینی وی لروجاوا یعنی لواند لباجار امبیجن جزیره به تایبت جیان بحث بکن مهلتک هی حتا سری وی هی گو حتا یک ما هشتا انگو دو ما هشتا گرک همو پرین بره یعنی امبیجن کون ورن تسلیم کرن و ایدی امبیجن یعنی او بکارانین اوی ایدی و بقدخه افجی جهن
نرازیبون اجعالیه گلین روجاوای کردستانی جبر ناوند جی تنن حتانها وی آوای وی شکلی ناوندین گوهرینا پرا پیدا نبویه جبر وی که یعنی داخواز هنه به تایبت جگلین روجاوای کردستانی یان مهلک درێژ ببە داکۆ ناوەند چێ ببن و دیڤە گوهرینا پەرەیان تێدە چێ بە دەرباری فێم شارێدەژی نەها شخوا مامۆستە وەلید محەممەد علی ئەو ژی بخوا سەرۆکێ یەکیتیا سەرافینا لە هەرێما جەزیرێ بمەرەیە بەلێ کەرم بکە مامۆستە دەم باش سپاس مامۆستە ji بۆ bi taybet yanî behsa ve guherîna pereyên kevn û nû dikin yanî divir de li Rojavayê Kurdistanê bi taybet gelek nerazîbûn derket ji ber got ew pereyên nû kêmin di bazara Sûkê de û nevê mijarê çawa çareser bikin والله جبو فيك يعني اما ام وكي قتيا صرافه ام نسكنينا ام نسكنينا ام كاري خدكن جهاتي معنيره جبو قوتي ام حلك سريع ببينن حلك اسعافي جبو قهرتنا فابرا افيك عادد و يعني انا وقتي قوتي مثلا حطاسيه مهم مهلتان بوراي ما ندوي بري انا تدابي ملت برجوار جوهرت بن حتى قلت مهلتاني بديوانا ما كا الفيدا تمصرف ابونا كاتبر الفيدا بري انا جوهرتنا يعني انها فيرو درو مصرفها تجاري القام شلوف ابويا فيرو درو بس يجي او جيهين تدانو ستاندن نقري بمواطنا رب ملاتره انا وكي مثلا تبيجي الحلبي الشامي الحمصي الادلبي الحماي انا شلو كرنا انا ساعات بينج بشتي دوامي عصر بينجي عصر حتى دهب شف افجي برا ملاتره دقهرن تبدليني ايما الفيدا هين يعني هين ندى نما حتى قوم مهلتاني دين يجي عمو وكي يا صرافه يعني عم تواصلي دكم بجهاتي معني وعم نسكني وتش جوارا قول ايما جوار قومك يعني وقت مثلا قام شلو حسكي امجي جزء السوريني يعني امجي لاي في ولاتينا لاي سوريني يعني مثلا كاتشما الويدا ولو الفيدا قاي خياتك او جي برسكريك موارهنا كا جبر سفدان وتش جوارا قوتن اي والله جمار قلت ان شاء الله خير قلت يعني ان شاء الله نزيك عم يحل بكن عم في مساله عم يحل بكن يعني وكان مصرفات تجاري فالفيدا فابو قرق وحرد روجا او اسبوع بي مثلا برينه جيردا كيفن جو كاربي مثلا سوتيج مواطنه بري كيفن بكشيني واي بري نوب ديوانا يعني امبيشن ميناك لباجار قامشلو هجر كسن جوبري خبدن نافندن يعني امبيشن جهز صرافينا برين كيفن وندقرن يعني وكانا اما حتى في لحظه يجي ام دقرن يعني بري اي بينج حزار اذا حزار اي كيفن ام دقرن ام استلام جيت كم تسلمي ام ددن ملات جي كسي حتى انا تبرز جريك تشينا بون بس انه يعني تدي صار فيسبوك او صار تواصل اجتماعي دبيجن انه والله فاي حتى سيهم هي يعني حتى سيهم هي بانا جعبي ما انا هي انا دائما حتى قلت مهلتاني اجبر دعتيني ما انا دويت بيشي بديم دو مهكي دوا سيا تبي بشي مهكي مثلا خلاص في اخر مهلتاني هي انا دائما تدبي خلاص حتى سيهم هي نافيتشي مهلتا تالي افنها فيروس شارو الحسكي مصرفات تجاري فابويه او بشكي يقولوا عالم يرد بدلينه تقهرين اري والله ان شاء الله الفيديو جوا فبي مثلا حال ببي يعني قصتها انه عالم راجو فا بريخوا واقول سر فيسبوك بيجنا ولو يعني بلا ملطي ما مطمئن انه والله راجل بريخوا يد حزار وبيج حزار وهرب بافي شو تقيمه جوارنا ما تشكي ولو تنا عم تخوازن يعني عم بوارنا وعم يعني تشتيج ما بي عم تقصير ناكل حتى دقات علي يعني انا فاقوت نخو راسي ترحتيك دا قالن روجاوای كردستاني بيرنگي بتايبت هريما جزيره يعني بري كسي ويني آويتن ونه قاربن آلي كاربن بوارن هاجي وندناف دانو سندن عندنا بتايبت حكومت شامية دمكي رجي نها بيجن روشا دولار وبهابونا دولار چيه والله مثلا بهابونا دولار جوافيرو تسيرو بيصد شصد ورقة حفصد ورقة هات سر شلو تشي بو ملات ناقو حتى سيما هي آخر مهلتانا
اجا ايجو 5 مليون جموي المالي هبو اني كر دولار ايجو 10 مليون ايجو 100 مليون ايجو 100 مليون انا قلت شتر مثلا افرا وبسكن بجمدن زان قلت اشتي ولوتنا يعني هجومك سر دولار تشيبو اجباري طلبات تشيبو شخوا دولار سوكيت نما دركوي بوابي شبو ولو بوابونا غوفيرو تسيرو بوابو زور سپاس مالتا و ساعتتا سپاس خوش سرچاوي من سرسر بله زوزان يعني بفي اوایی بو راستی ام بيجن ماموستا وليد محمد علي اوجي بخواسرو که یکیتیا صرافین للجزيره ده راحتي دا گلین جزیره بيجه امي توبرز گریکا چنکن يعني چی کسی گو بخوازه پره وان بکهره امي بوارا آلی کاربن و تو پرین کسی نین آویتن بتایبت بحثا پرین کون دکن و دا خوازی و اونج حکومت شامی آدم کی هم دمجي دريج بكن وهم جي نافند ورن فكرن بقشتي روشا هم آلية أبوريده هم وجوهرينا بريان بفيرنجي بوزوزا